Yes, reka tubahereza ikaze rero mwe mwahisemo gukurikira 5 kuri 5 iyi ni The Public Sport. By'umwihariko dushimira cyane mwe mwamaze gukora subscribe. Tubabwira duti kabisa twamaze kugera kuri Kigali Pele Stadium. Hagiye kubera umukino ukomeye cyane ugiye guhuza ikipe ya AS do Kigali n'ikipe ya Rayon Sport. Ngo rero reka tubanze tubagezaho 11 bagiye kubanzamo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Izamu ni Kadime Ndiaye. Borenga Fitina arabaca ku ruhande rumwe. Hakimu Bugingo azamuka ku rundi, hanyuma Omar Nyingi na Yusudi Yanye baraba bari mu mutima wa defense. Witwa Suleimani Dafe, Lishari na Keve baraba bari muri mediane. Hanyuma Rukundo Abdulrahman Papre ndetse na Bedi Biramahire n'uwitwa Haji baraba bari kuri atake ikipe ya Rayon Sport. Abo nibo baraba bagize ubusatirizi bw'ikipe ya Rayon Sport. Mu gihe rero ku ntebe y'abasimbura hari uwitwa Patient uwo n'umuzamu, akaba uwitwa Emmanuel Kabange uwo n'umudefenseri, akaba uwitwa Selumogo Ali Omar, hakaba Fiston, hakaba Roger Adama Bagayogo, Aziz Basane Kuranya, Erenga Prince Kanga ndetse na Jesus. Iyo rero niyo Rayon Sport, iyo niyo Murera, igikundira igikaka, igikanu cy'imfizi. Mukanya gatorero ku isaha 12 ruraba ruhanye inkongi, ruraba barababesurana cyane ni ikipe ya AS do Kigali. Hano kuri Kigali Pele Stadium rero match za kubikomeye cyane kuko ikipe ya Rayon Sport ikeneye amanota 3 rwose bubi na bwiza. Ikipe ya AS Kigali bamaze guterekeraho prime y'ibihumbi 200 asaga kabisa gutsinda iyi match. Ariko ikipe ya Rayon Sport nayo kabisa muri iyi minsi imeze neza cyane, abasaza barahagurutse, intebe bazivuyeho kabisa, barahagaze barayishigikiye neza cyane 5-5. Yamaze kuba yamenya ko umukeba kabisa yananiwe gutsinda ngo ajye ku mwanya wa mbere. Ubu nyine barasabwa gutsinda bakagumishamo difference y'amanota 4. Rucabana rero abantu mwamaze kumenya The Public Sports, turaba turi kumwe ahangaha kabisa 5 kuri 5 kuri Kigali Pele Stadium. Rero mureba hango akaba ari Ayabonga Rebetsa, akaba ari we preparateur physique w'ikipe ya Rayon Sport, agenda ahereza abasore agapira bagenda bagatera mu izamu kabisa. Urabona ko ibintu ari Rucabana, Rucabana kabisa. Abo rero mubona hangana abasore bibereye ku ntebe, ku gatebe k'abasimbura, witwa Zizi Basane, Kanamugire Roger, witwa Rishari, hano witwa Fisto, witwa Serumogwari, witwa Erenga Adama Bagayogo, Jesus n'abandi bagiye batandukanye barahabaye neza cyane, bari kuri bench y'ikipe ya Rayon Sport. Rero turaje dukurikirane turebe kabisa uko biza kuba bimeze 5-5. Aha ni kuri The Public Sport. Ubwo rero umuntu wamaze gukora subscribe kabisa turaba turi kumwe neza cyane 5-5. Nawe rero niba utarakora subscribe, iyi niyo saha, iki nicyo gihe, uyu ni wo munota wo kubanza ugakora subscribe hano kuri The Public Sport. Ubundi tugakomeza kugenda twibanira neza cyane no mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Iyo rero akaba ari ikipe y'abarakare AS do Kigali. Babwira ko ubwitabire bw'abafana ku ruhande rw'ikipe ya Murera bari hejuru cyane, stade bamaze kwikubita, bari hafi kwishwanyuza. Urabona ko kiriya gice cyo hakurya rwose bamaze kugikaba neza cyane 5-5. Abareyo rwose kabisa bamaze kubona neza ko bagarutse mu bihe byabo. Ubona ko stade igiye kuzura kandi match yo rwose iracyabura hafi iminota igera muri 50 ngo itangire. Urumva ko rero irajya gutangira kabisa, naho kwicara habuze iraba yuzuye neza cyane.
ibintu n'urucabana rero ubwo mukomeze mukore subscribe mukande share mukande like ubundi dukomeze kugenda tubana neza cyane ahangaha rero akaba ari kuri Kigali Pele Stadium kabisa kabisa.